تماشاوان هیجا ایوار باش هفته به دماستودین روداوی لهولیر ایرو دوی ماها یکه بین شمه دل بخوین دارم بولتنه کنو چنج وارا پیش کشتکن دست پیک سرچ امریکا لباجار کوبانی بارگه که مزن یا سربازی آواد که دو امریکیان هیزه که سربازی در باسی کوبانی کرد روزنامه که بریتانی ادعا که کل روسیا هولا کشتن سروک برای سوریه بشار اسد هاتیه داین او بلزرا کرنه نخوشخانه و دکتوران گوتنه که او هاتیه جعری کرن سکرتر پدکس محمد اسماعیل بو سروک انجمن کردی انا کسی حتی نها باران پیویس لروج آوای کرسانی نباریه هر کسک نبویه جودکار جی بترسن کو زیان بگه موسما ایسال و هیار اوجه کچه کج باجار روج آوای کرسانی باجار عموده لشامه چویه سر جیای قاسیون آلا کردستان بلند که دیمانین خواه گرتن و دخوازه لسر اکرانین روداوی وره وشاندن اف نوچه که خوش تماشاوان هجاج بو خلق مای کوبانی و دزانن هر دمی ترساویه که دانه ترکی رش بکه و بمباران بکه لی امریکیان بینه چکرنه هزک دن شاندنه کوبانی و ادیویل کوبانی بنگه که سربازی مزن آوا بکن پشتی که هزین روسیج کوبانی در کتبون ادی امریکیان دست بکرن که هزین خواه بشینن وی باجار روژ آوای کرسانی و بارگه خواه لور آوا بکن دو دیمانین کاروانی که مزن یه هزین امریکی هاتیه بلاف کرن که بری خوددن باجار کوبانی ده چنه ناو باجار کوبانی او کاروان جچک تقمنی اودین حاضر کامرین چافدیری و آمورین کولاندن خندکان پیکته لگوری زانیاریان امریکا لناو باجار کوبانی بارگه که مزن آواد که دیمنین لسر اکران روداوی هونی ببینن اف دیمنین هزین امریکینه که در باسی ناو باجار کوبانی دبن کل سر سینور باکور کردستانی هزین سوریا دموکراتیک هست در آگاهان کوان دناوا مهکه دا سه درون بایرکتار TB2 یین ترکی خستن خواره لگوری هسته شروان اینوان ده درونه که بایرکتار لسر پرا قرقوزاقی خسته بود بایرکتار لترکیه تچکرن یک جدرون هری بهزه این جهانیه که آرمانجی خواه پیکتینه گلک ولاتانجی او درون جی ترکیه کرینه و گلک بارگاهین حسده و کسایتین سیاسی ین روژ آوای کرسانه جی بوان درونان هاتنه بمبا باران کرن اف هزین سوریا دموکراتیکه و دبینن دیمنین وی بلاف کرنه اف درونا کتی دیتنجی بایرکتار TB2 روزنامه دستان یا بریتانی راگهان که سروک برای سوریه بشار الاسد روژا یک شمه راستی هولا کشتنی هاتیه لروسیا لگوری به روزنامه اسد هاتیه جاری کرن و جبو نخوشخانه هاتیه شاندن و دی لور هاتیه رزگار کردن یعنی نخوشخانه دکتور نهیشتنه که بمره بشار اسد و مالباتاوی جه 8 ماه در باسپوی ماه 12/2024 و جه سوری رویان و چون لروسیا خواه خستنه بن کنترولا حکومت روس ترسا ولاتین عربی چیه تماشاوانین ایجا هون زانن ترسا وان اوه که ترکیه جحمو آلیان با سوریه بخواه گریب ده و محتاجی خواه بکه عرب نها ده خمویه که دانه جبر که دی بحر آواهی ترکیه دستی خوخستی نوو سوریه تشتکی دنجی هیا
قالك وزير حكومة نويا سوري بري لتركي بون هناك جوان بناه مولاتيين تركي قالك عن جوان لبدري الزانيقان خواندنا جخوا سينوري هاري دريش بسوري را تركيا يعني سينوري نافرة تركيا بسوري دا در دورة 900 كيلومتر چبويا حكومة نويا سوري يكمين سردانا خويا دبلوماتيك جبو درفا سعودي بو يعني شو سعودي نه تركي بو يعني قال لك هسل بنده بون كو يعني حكومة نويا سوري مثلا وزير درفا يعني سرك وزير سردانا خويا يكمين ببن تركيا ليش نشونه تركيا شونه كدري شونه السعودية شام دا حكومته وزير درفا وزير برافاني وسروك استخبارات سوري بيكات شام دا سوري بفرمي و به پروتکل هاتا پیشوازی کردن. ده همان دمی ده سعودی پرک ازمانی جبو سوری وکر و آمده کاریان دکه که بریا اردنه جی آلی کاریان بکینه سوری. بر اینها سعودی مصر ولاتین کنداوه گوتبون نابه تو ولاتک دست وردانه ده کارو بارین سوری ده بکه. فروکاخانه شامی یا پایتخت سوریه گشتنا یکم کاروانی آلیکاریا مروویا سعودیه. سعودیان بریار دانه پیشکشکرن آلیکارین وان جبو سوریه وکری به. اف آلیکاری را ناوستن حتی وی دماک و انجام دلخوشکر بدست بکوین جبر وان دستوردان مرووی حیا وی دمیجی که انجام راستین جبر آلیکاریان نبینن. جبلی وان آلیکاریان سعودی را گاند ری روک بجاهی یا مروویج ولاتی خو بر بناوا سوریه و ودکه کد ناوا اردنی را در باست به حتی دگهج شامی بارمانجا بردوامی گهاندن آلیکاریان مرووی آلیکاریان سعودی جبو سوریا ددمک دیکو ریاد دخوازه جه ولاتی خول شامی خورد بکه پشتی 14 سالان جه والاهیا دیپلوماتیک ده سالتدار نوین سوریه یکم و استگاه سردان آوان سعودیه بو. اسعد حسن شیبانی وزیر دروی حکومت آدمکیا سوریه درباره سردان خویا سعودیه لسر ایکس راگاند. از شانازیه دکم کو از نونرتیا ولات خود دکم جبو یکم سردان فرمیا من بو سعودیه. ام لبنده ویه که نکو ام تیکریه که استراتیژیک به براین خوره لشانانشین سعودی ده همو آرانده آوا بکن. فرهبونا رولا سعودیه پشتی هلوشینا ده سالاتا 24 سالیات بشار اسد لسوریه ددمکی ده یکو احمد شرع سروکی دفاکتویا سوریه کل ریاضا پایتخت سعودیه جدایک بویا راگ هاندیه رولک سرکه سعودیه و د پیشروجا سوریه و آواکرناوی ولاتی ده هبه. نوچه که لزگین هیا لسر اکران روداوه جید بینن وزیر دروای ترکیه حکام فیدان و وزیر دروای بلژیکا جویان حکام فیدان ده جوینه ده گوت يعني بريس كونفرنس ده قلت في اندام ومالبات داعش سوريا ينكل سوريا قرتنا جبوا ولاتين وان بين باقراندن هر واحد بيجا اندام وقرتين داعش جبوا نافچه بونت افغانيا كريزه يعني بيجا ترور الحريم بلافت كنا هر واحد قلت نابا كامبين وداعش تيدانا دبن دستي بكا كده ود بيجا دفي حكومة سوريا عصايشة کامپینگ و داعشی تیدانه بپاریزه و یعنی جبن کنترل هزین سوریه دموکراتیک حسده درخینه. سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی محمد اسماعیل ایرو بپرانیا دنگین دسته سروکتی انا کسی بو سروک انا کسی هات هالبشارت. محمد اسماعیل کیه؟ ده سال 1958 دا لگند سویدیا جورینج دایک بویه هریما دیریکا هم کویه دبستان خویا ناوندی و آمدایی لدیریک تمام کریه سال 1976 دا بویه پارتی تبلی پارتی بویه اندام پارتی ده سال 1908 دا جی باورنامه کیمیا لزانیگاه شامی استاندیه جبر صدمین سیاسی جه خواندن هاتیه بدور خستن کوچبری شامه بو و دمک ادیتور روزنامه جیم بو
سالا 2002 بو اندام پولیت بوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و سالا 2014 دا جی ده آواکرنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی دا جهگره بو یعنی جبو او پارتی حمول هف کن ببن یکیتی آوا بکن و که پدکسی خو بناف بکن رولا محمد اسماعیل ده آوا کرنا پدکسی دا گلکی بس بخو اف چند روژن هنک اندام و سرکردین ائتلاف اپوزیسیون سوری دست کار برددن به تایبتی پشتی داخویانی سروک ریببری نویا سوری یعنی سروک کاتی سوری احمد شرع که گوته بو پیوستی به ماینا ائتلاف و اپوزیسیون نمایه پشتی وقتی گلک کسین برپرست جا ائتلاف درکت هری داویجی اندام سرکردایتی ائتلاف یحیی المکتبی جی دست کار برتا لعالی دن اندام دسته دانستاندنان یا اپوزیسیون سوری ابراهیم برو را گهاند که حتی نها تو کسی بانگیوان نکرنه جبو که بشتاری کنگره یا نشتمانی یا سوری ببن که احمد شرع آمده کاری جرد که ابراهیم برو اندام دسته پیوندین دروا یا انا کسی جه شامه لگل منه که ابراهیم بخیر هاتی جارا یکمینه تب آوه که زندی جه شامه پایتخت سوری دکم میوان خواه به کامرای رو داوی بگمان نزوم و نجی سکایش سرچاوی تصابن که ابراهیم خواست دست بگه بزانه بن هم بناوی انجمن کردی انا کسیل ویداره نه یا بناوی خوی شخصی از بناوی انجمن کردی الویداره می برین هاجی دکتر عبدالحکیم بشارجی الویداره بو امنو نرتیا انجمنی دکن ما بریارا انجمن اف بو ام والابوني للشامي نهيلن يعني بشتي ريجيم چو و ام نماتين خواستن جالي مخابرات و قرتنيوه يعني هر بردوام يعني انا حوالي ملويد الشامي جهنه حوالي انجمن الفيدريج وغريان كاري خو او خدكن و مجي هنكي يعني خلقي جدر وهاتبون بهتر جبر دوان سالي چويد دانستان دنيمه بالين اف دولتي ره بهن خلقي سوريه درباره بسالات دريش كربو پروان هاتن وغريان هندري سوري مجي خواستم كاري خو الفيدري بردوام بكن هون بلان دكن اوفيسك انا كسي انجمن الورفكن بيقومان يعني أنا نما حجتك هي هبونا أنجمني بقراني لشامي تنبي اف بريار و سروكاتيا انجمني بيقومان بستينه لي وكي برچاو يعني ام دبينن قد وقتكي نزيق ده شام وقت پایتخت سوری و خلقك بي کار بكي ام دبهيزن ام خلقيت بينن و نه احزاب چه ببن و گروپ مزن چه ببن و تحالفات چه ببن جبولوجي يعني گرانيا انجمن لشام پایتخت هبه گلكي بيويسته كاك ابراهيم و احمد شرع ديت نا ما يعني حطانها دانستندني ما بهتر بخلكي يعني قهاتن في داري تشيش سفارتي دولتا تشي اوبوزيونا قبري للدرفة بون دانستندن بخلكي در دورا ويرهاتي كرن يعني اما جبوي بزلالي ام بيجن اوي بخوجي يعني خوهنكي باراستي آلية سياسي ببينه حطانها تكيانات سياسي ديتن بير نكرنه ودولت جي فيد بيجن يعني ما نونري أوروبي ديتن ما عربي ديتن انه انها يعني تشتي سركه دكاري في حكومتي دي مسألة چكداري ومسألة أولكاريين دوی هنکی دوی ده بسرکه و آلیه سیاسی به توایا خو گازنید که نه بس آلیه سیاسی تنی يعني ما هنکی خلقين يعني خلق درعا ديتن ما خلق سويدا ديتن
بتوایی یعنی گازنه وان هنه که تشتک دوان بیست روژی چویی ده کرن راست سرکفتنک هبو رژیما بعث چو بشار الاسد چو لی روش بروش خلق دخوازن بشدار بن ده جیانا سیاسی یا سوریه ده وقتی که پشتی بیست روژا بحثا کنگره کی دبو او دبه و خلق ناین دیتن هنکی يعني نرازي بونك هيدي الجم خلقي تشيد بدفيناده يعني وهول دا شرع ببينن لي وهول ندم خاص بيبزر وخاص ببينن نا ما تاني وك دنگ جهاند او خلقا دوراوي يما وك هيكل سياسي وك انجمان اما ام آمادن يعني لفي داري كاري خو بكن دانستندني خو بكن و هگر تشتك هات كرن ام دناف دبن لي وك انه فرمي ما جي خواسته بقى ام ديتني بير بكن ما نخواستي ما نكري حطانا هوايا اوكي ازوار مسر مسألة ائتلافك وقال لك مناقشات كرن انجمان حطانا چمد نوا ائتلاف ده تبي كنت يعني تجرانيا ائتلافيا سياسي نما يلقور نرينا تاكاك ابراهيم پیش روجا ائتلاف سوري دبچه أنا ائتلاف سال 2012 تشيبو شرعيتك ناف دولتي استندبو وددما كده يعني تنين ونرتيا اوبوزيونا سوري دكر يعني دانو استندني 2014 تشيبون 14 و 15 ده تنين ائتلاف بو هيدي بشتر هن آلية دني اوبوزيوني جي كتا ناف ده آنها ائتلاف يعني سيوانكي سياسي دناف هن آلیه سیاسی دبون هن کسی سر بخوا دبون و آلیه چکدار دبون آنها وان روژه داوی ام دبینن آلیه چکدار چه ائتلاف ده چه هیئت تفاوض ده پرانیاوان استقالی خودان جبر يعني دبینن انه کاری وان خلاص بو يعني وان کاری کی چکداری دکر لدیجی رژیمه آنها تمام رژیم کت آلیه سیاسی نه آلیه سیاسی بگومان امجی ایرو خنابینن اپوزیسیون يعني بلكي جارة بيشي جيانا خود يعني د تمني اي وك مدى جما تعب خوفكريه ج رجيما بعث حافظ الاسد يكم جارة ام تين درباسي بايتخت سوري دبن و ام لخنانا رن اوبوزيسيون لي كاري سياسي دوي بيكرن يعني خباطة سياسي بيكرن قناغك درباس بو او كتنا رژیم قناغكي گلكي باش بو كيف خوشي بو لي ايرو كاركي دور دريج جاركي دل پیشامه امي چلو ولاتكي سوريا ديمقراطي مدني آوا بكن ايرو خلقي دسلاتين مثلا ام دنارن ناريني وان جدانج ناريني ما وان چند روزه کاری خود کن به یک رنگی هنکی خلق پرسید که کاوی سوریا کولو بردوام بکی و نموزج کی چاوا کار به پیشکش خلق سوری بکی جبو وینا دوی آلیه سیاسی کاری خو بکن ایجاج بو مانو نمانا مد ائتلافه ده بگومان هنک آلیه سیاسی دناوا ائتلافه هنه اما ام نابینم پروبلم هی گدانستندن ما بوار بردوام بکه ائتلاف بمینه یا نمینه یعنی ایرو اخوان المسلمین دناف دنه ترکمانی دناف دنه منظمه آسوری دناف دیه هم گروپ دینی سیاسی دناف دنه لیس کارم بیجم یعنی گروپ مزن انجمن کردی و اخوان المسلمین لی وکی دنج اف بیکاتیه دن جارکی دن وک مگو يعني بيوست دانستندني ما بهف دور بمينه باش كاك إبراهيم وأنا كسي كان جي ائتلافي دركفه أنا أف بحث نهاتي كران يعني أنا كسي وقتي ببينه جي بروجي بارتيين دي ائتلافي أنا ائتلاف دبي يعني وقتك بي أو بخو بيجي تمام افتح حلفا ما يعني بردوان بكي يان نكي اما بخوا ام دبینن پروژه ما به ائتلاف ام ذکرنه گلک باشن
وثائقی گما به تلاف يعني دانين سالا 2013 وانا قالكي باشن ام كاربن بردوام بكن لسر بنقها وانا لوقت خلقك خوشبر بدا آلي او دمينة تشتكيدن ام نكارن خلقكي يعني الزام بكن بمينة هبونا تلافي دلي اما ام بينن او آليه جما لهفدو كريه سوريا ناوي و دولتا سوري وما في نتوي يملتي كرد سوري د دستوري دي جيب به ام بين تشتكي باش ام كاربن بوان بارتي مرة ام ذكرنا ام بوان بيش روجي جي ائتلافكي بكن شو ما اجبركو ائتلاف ناوي و ائتلاف شورش و اوبوزيسيون سوري يعني نشورش ما نجي اوبوزيسيون ما اجبركو اسد شو يعني خلق لبندوية كيك وهون برسفك بدنوان أنا كسيوي حتى كان جد ائتلاف إذا بمين أجبركو شرع رسمي بيجت بيوستي ائتلاف إدي نما كسين ورن كونغرا نتويجي وشخص بنافي خوار من حسكر في بزارم كاك إبراهيم تقول تو كسي كيدني سركردايتيا أنا كسيو بدا كسي الشامي بنا ليه لقامش له هفديتن يعني هولدانا يكريزية آليين كردي هيا هون بيكو بجهن أنجامك القامش له شما تشونا الشامي دبهوريا من كاك دلبخوين يعني بدهي خلقي قريداي بقسدي وبيدي وريفا بريا خسر جروجا بيشيد الشامين والبرج عفاني وديارن وخيانين ناخوزم كسي بناف بكم يوان بن يج اليوان وهاتني افا هر كسك ديتني خو بخلق شامير بك شام ندولتك دني شام پایتخت سوریه ام هاتنه يعني او باليوز جمال درو ديتن سفراء و قنصلي جمال درو ديتن ايرو ام وان الهندر شاميد بينن خلقين سوريا يقول درو بون ويقول هندر بون جيما او لدرو ديتن ايرو ام وان هندر دبينن ما تري كفتن لسر ما في ملتي كرد بكسكير نكريه ايرو وقتي ام مسيحيات بينن وام درزيات بينن وام خلقي درعات بينن وخلقي شاميت بينن ام نرينا خوا وخاصة يعني تشتن خراب جارنا لسر كردا خلقك بهيستنه لغوري ريجيم جي جوار داي خويا كرنجي يانجي الغور راغاندني جي وبتايبت جي لسر ريفبريا خوسر لسر بيدي لسر قسدي و اف غوتني غاتني نكهتن هستي كردا ده قالك جارا تشتي خراب هاتن غوتن يما ام تخوازن جاركي دن جوان خلقي سوري ربيجن يعني اما ام خلقكي دخوازن بما في خو ناس كرم بدن وقت ما الدرفة كار ذكر ام آمادن الهندرجي ويكاري بكن بله من حسكر في برسيبكم كاك إبراهيم تيج شامي بتشي روج أفا يانتي وري هوليري إن بيقومان أزي فقرم هوليري ظانه يعني هيجي روش للجماع نهاتي قهارتن أو نرين أو عقلي أو تهديد أو تشتانا نهاتنا راكرن وروجانا جيم خلقي قرد شوبينين يعني هين دوي قهارتنك باش شيب دوي خلقك قبول بكن لأما سركردة يعني بحور بكن أو قناغا جا أيران هبو لسكرتاري بارتيا ولا قامش له بلي يعني سليمان أوصل قامش له سكرتاري بارتيا يا كتي مثلا محمد إسماعيل سروكي أنا كسي سكرتاري فدا كسي والقامش له يعني حمو سركرديتيا بارتيين كردي الورن بارتيا ما بتفد بقراني لوي دارينه ليه هون زانين يعني منا خوازن تشتا بكن شخصي ام بكن وان مسألة انه يعني هنك كس چقاسي ضريبة في إدارة وفي يعني ريفابريه دانه وچقاسي بهاتني إيشاندن ومن روجا كيجي وزنا قوازم أنا جي بحث بكم يعني حطاني فيكي ليكي تشقف المهاتن وخوارن وتشت بونه هين هنك كهرتن جرد في يعني خلقك باش ما بشار الأسد جي للشامي بو خلق شامي قش شامي در كتبون يما ما حز ذكر وكيف عمتي وسري ما جي بلنده بارتياما وسركردايت يما قش لهون ضربن يعني وام سباسيا وقت
و ماناوان دكن قد وي زحمتيه دي دوي ايشي ديجي قريبون تحمل بكن. قال لك سپاس كاك ابراهيم كيف خوش بوم میوان مبوی هر دمه پروگرام بتر خوش بگمان ابراهيم برو اندام دسته یا پیوندین دروا یا انا کسی جو باجار شامه دور سپاس. روش امنی لنافچین دبن کنترل ارتش اجتماعی گریدای ترکیه دا هیزک اپوزیسیون سوریه به تایبەتی العفرین تل رفعت السرکانی تیک چویه تقین هولین کشتنی دزین پالان کرن لوان دران ادی بلاف بیه دوهم دیمن چکدار کی جناو باجار سرکانی بلاف کر و دید دما فیشک بردداد دکانان جبوکو دری دکانان وکه و دزی بکه لناو باجار من بجیجی روزانه شبکه دزی جه آلی ولاتیان و تینا گرتن و وکوان هر دو چکداران گلگوری چافکانین خودجهی چکدارن عمشاتانن ده دما دزیه ده جه آلی خلق وی باجاری و تینا گرتن. روشا اولهیه نافچین لجر دست ارتشان اجتماعی یا گریدای ترکیه به تایبەتی نافچین کو ویداوی کنترل کرنا تک چویا و تقین هولین کشتنه دزی و تالان کرن لوان بلاف بونا. اف دیمنین پاشماین تقینا کل باجارت تل رفعت لباکره حلبینا. تقینه زیان مادی ین مزن لشون خوهشتنا و هجمار کس جید انجام دا برین داربونا. الانفجار كان سيارة بورتور تقييم بأوتومبيلك بورتور آمين كري بول باجار الترفعتي جالك زيان مادي هبون لي سپاس جخادير الشهيد نبون بريندار هبون بروانيا سفيل هاتو او دما گنجاف ده گهانت نخوشخانيان الله أكبر انفجار لباجاروكي دير جمال جي تنه 1 كيلومتر دوري تلرفعتي تقينك چبويا بي كتو زيان جاني هبن أضرار مادية. لباجار سرکانی جی هولا کشتنا ابو زهرة البلد کو فرماندارك احرار الشرقية هات يداين. احرار الشرقية لسر لیستا تروريا و بفرمانداريا ابو حاتم شقرايا کو کجر سیاست مدارا کرد هفرین خلف و پاسوانن ویبویا. هفته بوري ابو حاتم شقراج آلی احمد الشرع و لشاما پایتخت هاتو پیشوازی کرن. لمن بجی جبلی دو تقینین کو دو روزان لپای هف هاتنا کرن دزی و تالان کرن لناف باجر و گندوارن ویجی بلاف بونا وکی گنده ابو قلقل. بيوتنا قاعد تعرض للنهب والسرقة. مالن من راستي تالان کرن دزیتین و تشتک جدست مدرنای تینو دبیجن امی و بپارزن لی افن راسته ام راستی گفن بچکان هاتن و دجون جمره هاتن داین ام روش بنیورو راستی دزی و تالان کرنتین. لگور چافکانین خوجهی لناف باجار منبج روزانه باندن دزیه جعالیه ولاتیان بد تنگرتن. وکی وان هر دو چکداران کلگوری وان چافکانین خوجهی چکدارن عمشاتن و دما دزیه دا جعالیه ولاتیان به هاتنا گرتن. حسین عمر دروداو. ريبال أسد بسمام سروك بري سوري بشار الأسد تخمين دكر كو رجيم بشار الأسد بفي أواهي تيك بچه؟ ڕێکەوتنەکە رووسی ترکی ئێرانی ji بوو دەرخستناویژی سووریایی چند کس جمالباتا حافظ الأسد آبيتا ببشار أسد را چون روسيا؟ ئەم نکارن ببێژن ماڵباتە ئەسد حکومدار بوو. تبيد حسيك وظلمك مزن لكردان كرن؟ برایەن من کورد gelek ئازار ji destê rejîmێک şand. دو پیش روژا کردان د سوریه چاوا دبینی؟ سووریایە گرتی بە و فەدرالیەکە جۆگرافیک هەبە. هەول ددن هون پەیوەندیە لەگەڵ ئەحمەد شەرع چێ بکەن؟ چاوا دیالۆگ بکەم و ڕوونم لەگەڵ کەسێکی کو من بکافر ددە هەژمارتن ئەف تشتێکی نەئاساییە. ريبال أسد بسمام بشار أسد وكري رفعت
اسد نيفاني من بو من هف بيفينا كدريج وقال لك خوش براستي بيرا تشيكر ما بحسب برسا كرد كر دبيجا بشار اسد خوستي من المطار شامي بالافرانيه الشامي بكوجا بحسب فدراليه دكا دبيجا فدراليه كجغرافيج بو سوريا جرينجا وقوت كل كردان ظلمه كمزن هاتيه كرن وبسمام خوا بشار اسد وكا ديكتاتوركي بنافكر وقوت تشتينكو اسد كرنا نخنستي ما مالباطا اسد زبركو دستي ما دوان سوجاندا تنايا هف بيفين إيشاف ساعات لسر أكرانين روداوي دي واشنطن وهذا بيني كل تقول بحث كردستان مزنكر كبر برشاكي جوي كردستان مزن لسوريا أم نافليد كن روجافاي كردستاني كمان عزيزي هذا الأمر اليوم يعني أنا إيرو أف برس وكي من دهف بيفين بريدة جيغوتيا وقالك جاران جمن هاتيا برسين همو ولاتين هرمي لدجيفي بروجاي كاردكن ولدجي براين ماين كرد بهمو شيانا خواه شاردكن تزاني چاوا همو لسر براين ماين كرد لهفدكن داكو افتشي نبا لوما ديسا دبيجم هشياريا كمزن آبراين ماين كرد لسوريا هبو ورد كرن كو هريما كوان هبا كو جيرا بيگوتن هريما كردي بردوام دا خوازا فدرالية كرنا فدرالي وكي من قد تشتاكا جبو همو سوريا بگشتي نتاني جبوه هريما كو براين ماين كرد ليدجين فدرالي چارا سريا هري باشا و نايواتيا دابش بوني ريبال أسد من خواست بيه بپرسم بشتي بشار أسد شو روسيا تو بيواندين تلقلوي چيبون؟ نا تورابريكو اف چه ببجي پیوندیا من بویره نبو من او تنه جارکه دجیانا خوده د سال 1994 ده دیتیه پرزگریکک چه بو یعنی پرزگریکک کت نافبرامه پشتی مهکه یان دو مهان از بر به امریکای و دچوم جبو خوندنه لبالا فرخانه یا ناف دولتی شامه هولاد ترور کرنا من هاد داین پشتره پاسوان این کوماری بقاسی 3 ساعتان از گرتم سپاس شخدیره باوی من بمن ربو لبالا فرخانه و پشتره سرو خديجي رازيبة والرحماوي ليبة مامي من سروك بو بشتي 20 خلاكان از در كتم ومن كاري هرن دروي سوريا افجارا داوي بو كومن بشار ديت إيش إيرو تشتكيدن أمي بحث بكن مثلا شكسالية وكا بيويست لروج أوي كرساني وكا سالة در بسبوي باران نهاتي براستي ترسا خلقي أوا كشكسالية كشبه بتايبتي جودكار ومسمى إيصال يا وان جودكاران جي وكا كنتي خواستن قزنجك جي ناي حتى هناك جودكار ترسن دبيجن احتمالا كمزنا كو أم زراري ببينن افدر زفيين چاندنية ين گوند مزگفتنا لناحية تربسبية جزيرة روجافاية كردستاني مها چل دسپیکریه لهج روی زویه کسک نبویو گنمشی نهاتیه سدماوی کیجی هشک سالی و کمبونا بارانبارینه هروها بوهابونا مازوتیش بو آفدانیه جوتیارک جتورا مدیایی یاروداویرا بحسافي روشيدكه بالنسبة لموسم الأمطار السنة الموسم دربار ورز بارانه بارانبارین گلکی درن کد حتی هاوکه هون دبینن زوی هشکه تکسکاهی لینینه براورد به سالا پارد وکه وی دمیده گلک بارانباریا زوی تجی شینکایی بون پس دناف زویان دکتا چیره اندازیارکی پسپور و شارزای چاندنی اجباجار قامشلو جتور مدیایی روداوی را هورگلین وی روشش روفه دکه کدما گنجاوش بو دانینا طوف دنا برا پازده مجداری و پازده برفانباری دیه جهر سالی لی پیوستی اوی که بباران یان آفدانیا یکم هیا کدوی گلک به بدرن کتنا بارانباری نجی گنم درن کتیو دیمن و سیماین هشک سالی دیارن شانية جنم عادة بعضهم هيازلا حتى بعضهم هدوازلا الوقت خنش الشانية بس تحدديني باران أول كبي أو كأنه ويشار ما شاندي وإيه بس إيه بيجي باران أول تحددينه وإيه آبا أول وقت آب آخري وقت شاندني آخري وقت آخري أنك حتى أنك باران آخري فرهابي فر آخري باران هاجي
تزين دبي أفزن نار عربي ولا عفرين بيبي نبشتك شرطايا نبانكي بضايا نبشتك شرطايا نبانكي بضايا زنجيرك جهاسن أو طافش المليمين زنجيرك جهاسن أو طافش المليمين افدنگ هنرمند بانگینه بری 41 سالان هاتیه تومار کرن تماشاوان اینجا استرانه زنار عربیه جبر و استرانه وزارت روشنبیری سوریه ددما حکومت بعثتا همو برهمین بانگین لسوری هاتنا قدخه کرن وزیر روشنبیری و دمه نجاح الطارجی بخوا بریار قدخه کرنه امضا کرده بو بانگین دی سال 1984 دا آلبوم خوا به نام زنار عربی بلاف کرده بو زنار عربی هلبسته که جگرخوینه بحث شوونیزما بعصیان دکه بانگین او هلبست کرستران و جبر و استرانیجی بری 41 سالان محکوم بو و کوچبری آلمانیا بو بانگین جه آلمانیا جه باجار بخمه لگلمنه بانگین تو بخیراتی؟ ایوار باش دل بخوینه دلالی تجي دلالي سپاس بوی روداو جبو اکیب روداو و رئیس بسکلار جبو همی تماشوانه سرچاوی من بانگین بری 41 سالان دبیجم 84 1984 جبر و استرانا زنار عربی چه حکم لسرتهاته برین؟ يعني مروفك ما هبو نافا لشكر سوريا دا كارديكال يعني استخبارات بو هذا يعني استخفبوا صالان نودو ددو موبايل تنبون يعني تلفون دستا تنبون من ما هذا سر تلفون نورمال عند دا آخفتن صدفة من تلفون كل من جي حزك الويكسي مدخص أزوي لبرسنك شاويدر هما بي فايكل جمرة قلت هيك مفكرة ورثوية يعني هاجي خوهبة از نظام كو حكم اعدام در خصمون دوي دميدا من قول بلكي يعني وما بقرن وين مدن ومثلا بلكي حكمك مؤبد در بس لا وغيابيا حكم اعدام هذا السنة جبر فيستراني جبر فيسترانه زنار عربي بعدامي هاتي محكوم كرن سوري اري نها بري وي ما البوم ليلى قاسم يجي ماجيكر ولا كردستان لسر تشتكي نبوتن لأما حشتي وشار وقتها البوم بلا ابو حشتي وبيج حكم دركت ونودو ضدوها من بينزاني بري وي باقي انت بستراني خوين سياسي قالكي ناسكري تجوانيا خدا چی آلمانیا تچاوا دکاربو و بیرو باورین خاصیان سیاسی دوی جوانیا خدا بخوره ببی آلمانیا نها يعني از بيجم سياسي ناس سياسي بو او بيتر نتاوي بو يعني نشتروان پروري بو جبركو از نفكت السياسة واصحاب رجاء يعني خناخر السياسة او هستد نتاوي حسكرنا تاج زماني ترى يعني وقتها ازهاتن المانيا كرديا من نقف باش بو لبرلين مكتبك هبو دبيستانا كابل نوفي خو هارت مكشوله اسطول من زمان كردي الول اسفير بوم اول يعني بدي كو زمان الماني جي فير بوم اسطول من زمان كردي اول ما اسفير بوم حتى كو اسكارم كاروبار خوي هنري بري باشتر بري فبدر وكم قلتي أفا تشتكى قريطاي نتهوي قريطاي حظة قريطاي ولاطة چه ساله قريطاي دروزية چه ساله چی ألمانيا؟ از هفته ونه من بازرة يعني بافي من بالرفض واللبناني وللبنان تقريبا هي أزمان ودستيكي هي صالح حيشتير از هاتم جهشتن برلين ودمي برلين اوهبوا يا روسا ويا امريكانا روجلات وروجافا
هبو بله يعني برلین دو پرچه بود. آها بانگین تشتکی دن ده هفته و نهان دا سوری درکتی نه هندکه نه رژیم چو اسد چو بعث نما او استرانا كنت بجبو استرانا كت ببوي محكوم اعدام لسوريا ادي نما دي كانجي فقري لا فقر نهار زاني يعني اوا بخوا جوان يعني نهات ابطال كرم حيث هيوا هي لا ما هو ده حيث هيوا تقولي حكم اعدام بخوا يعني نعم بركو حكومه تاعتك وارد لأما فقر از باور ناكم از دبن في درختني كو لسوريا نها سوريا او جغرافيا كو يا شرع وجولاني كاتنه بومبكا وبتقي هن تقيه بومبكا وبتقي اجا از باور ناكم نها دمك بلاس روج اوا بلي لأما او دبر مثلا شام وحلب ودر از ذكر بلي تشتكيدن مثلا تستراني نشتمان پروری سريكي قوتنا تسر كردستان استران قوتنا انها مجارة كردان يكريزية كردية يكريزية هالوسطى كردية مساجة تا بانجين بياما تجبو آلين سياسيين كردي چيه؟ أول تقوت يكريزي نها كسيك هو رسال يكفونه ما أخذه از باور نگرکش به مجاری دور کرده از بینم وکه هنرمند وکه کردستانی یکبون دناوا ملت کرد آنجی پارتی کردا نممکنه بلکه هر پارتی استراتژی که خواهی و ایدئولوژی که خواهی اجا از بینم اگر مرو نیزی که هست بده مرو به نامه که دست بده کو ملت کرد ایکو گریدای پارتیان حتی نفرت جهاز نکن و اوه وظیفه پارتی های گرک پارتی بهلن اف ملت نیزی که هم ببین از دبیجم آلیکاری ها هم نه ام ببلیک از زانم ام نکارم ببلیک لی ام آلیکاری ها هف بکن ام جهاز حز بکن نها ده مرحله که در باست بن براستیجی مترسیه که زور مزن هیا لسر همه کردستان یعنی مثلا باکور کردستان چهارسریه ویچ کیه سرهلدانه که گلریه جبلی ویچ اینابه الا بسرهلدانه که گلری باشور کردستان مترسیه که لسر بوده هیا جی ترکات تابه بطایبت و هم جی فارسا جی روش آوا هن دیاره ویچ کیه ببه ماشاءالله دا ریفابریا خوصات چو الشرع دي احمد الشرع تشتي يكن يكون برا قوتين واسفلاليه قبول ناخذ شيء نابي ايوا ككوتيك شاور كسر وكا برا بشغل يعني ميجي ما نوك ميجي وان بجارك يعني ازقارن بيجم ام كسر زاننا ام جهاتنا واف كسرنا مريخي هاتنا افنا بتشتكي نزادن جبلي كورن فتوى بكن و جبلي ون ماضي جنان مثلا جنيه بالدست بكن يعني مرد نكاري بفان راب بدو بسكينه اجا وكاو نرمند از بينم بارتيت كردا و قلي كرد يعني نزيكي هف ببن آري كاريا هف بكن نامك آشتيانه ناف هف بلاف بكن وكا قال يعني وكا قال لك كردستاني ما بدي قوتي دل بخوين يعني ما نعنينا كو شرق كردستان شيء بشار سرو يعني اول لا كفره يعني دولتين عربيه بيستو شارن بيستو دوله وحميد عربي داخل عبد كارن شار كردستان شيء بكن وحريق الله خالص الراكي اما بالميسده استعمال هذا وري قريدان قال لك ميج بن يك رامان بل شهر هزل ما تشير بل لي اما قالك ميجي ما رامان ما يكبر ارمان جامع يكبر او ارمان كيه ام تجاري خلاواز ذاك اللي بيش قال لك سپاس زور سپاس بانگین هنرمند کرد المانیا باجار بخ سپاس ترجید البخ سپاس بواجي تماشاواني نهجا مالا وآفا وتماشاكر حتى روج الشمية بمن التخشيدة خاطري
نوچه به سپونسریا FIB